Nshuti bavandimwe rero ibyo twitaga ubusahuzi bwo muri filime Kinshasa byabaye impamo. Tekereza kubona amavarizi yuzuyemo inoti z'amadolari zigiye kurira indege. Babanje kutubwira ko ari miliyoni 1,900,000 ariko siko bimeze. Ubu minisitiri w'ubutabera ubwe yemeje ko bishobora kugera kuri miliyoni zisaga 3 z'amadolari. Kandi kiri giteye ubwoba, aya mafaranga yose ngo nayo muhungu wa perezida w'igihugu Antony Tshisekedi. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kubaramburira amabanga y'ikuzimu yuko iyi operation yapfubye. Baranatwe muri inkuru yose uko yakabaye. Ikaze mu isesengura ryacu. Turi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahantu umuturage usanzwe abaho ku idolari rimwe ku munsi. Ariko abari ku butegetsi bagasohora amamiliyoni mu mavarizi. Ni ku cyumweru tariki ya 22/2026 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa. Urujya n'uruza ni rwose, abantu bari gutegereza indege, abandi bari guherekeza babo. Ariko mu rwihisho inyuma y'amaso y'abagenzi hari gupangwa igikorwa kibanga giteye ubwoba. Ibikapu binini by'umukara biremereye cyane bagombaga kwinjizwa mu ndege badasatswe. Ibyo bikapu byerekeza imahanga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bakomeye baba bafite itsinda ry'abakozi b'ikibuga cy'indege baba baraguze. N'abakozi barya ruswa bakabafasha gusohora imizigo y'amafaranga cyangwa amabuye y'agaciro mu buryo bw'amagendo. Iri tsinda ry'abakozi niryo bita COP. Ariko kuko Imana ikunda abakene, kuri uwo mugoroba habaye impinduka itunguranye cyane. Bamwe mu bakozi bari muri iyo deal bakoze impanuka ntibaboneka ku kazi. Biba ngombwa ko basimburwa byihuse n'abandi bakozi bashya batari bazi uwo mukino. Aba bakozi bashya rero batari bazi uwo mukino cyangwa batari bari muri COP, bakaba bageze ku muzigo barafungura. Ibyo babonye byabatunguye cyane. Inote nshya ijana z'amadolari y'Amerika zipanze neza. Batangiye kubaza bati ibi ni ibiki? Ni ibyande? Ariko abari mu ibanga bagerageje kubahutaza, kuko bari bari gutekereza uburyo bagabana ayo mafaranga. Bitangira kugaragara ko banze kubaha ku mugabane. No kuvuga abo bashya batari bari muri iyo deal, ngo kuko amafaranga ari y'umuhungu wa perezida. Uburakari bwinshi babonye basuzuguye kandi bimwe kuri ayo mafaranga. Abakozi bakaba batunzwe agatoki. No kuvuga ngo amafaranga bashaka kugabana ni amafaranga babahaga kugira ngo bacishamo ibyo bikapu. Ariko abari muri deal bakaba bashatse kubima kuri ayo mafaranga. Ngombwa rero ko bahita basakuza ibanga ribaramenyekanye. Aha niho rero ishyano ryaguye. Ese amafaranga angana gutya yarayande? Rubana bwangu ngo ukuri kwagiye hanze. Aya mafaranga atagira ingano abakozi bayafashe, noneho bahita bayahuza n'izina rimwe rikomeye cyane Kinshasa, Antony Tshisekedi. Ubundi bamwita igikomangoma cya Kongo cyangwa igikomangoma cya Kinshasa. Umuhungu wa Tshisekedi Antony, umukuru w'igihugu nyine, n'umuhungu w'umukuru w'igihugu Felix Antony Tshisekedi Chilombo. Kugira ngo twumve neza uburyo izina ryahise rizamuka muri dosiye, tugomba gusubira inyuma ho gato, umunsi umwe mbere yuko aya mavarize afatirwa Injiri. Hari amashusho, video turi gukomeza tugenda tunabereka muri izi nkuru zacu, yari yatangiye gucicikana rwihishwa ku mbuga nkoranyambaga Kinshasa. Iyo video yerekanaga ibizingo by'inote, cyo bita amabandari y'amadolari. Amabandari ari kugenda pangwa, bari kugenda bayabara, bavuga kantu hose huzuye amafaranga, bayashyira mu bikapu mu cyumba kimwe muri hoteli zikomeye Kinshasa. Bari kuvuga amagambo kuvuga ati ahantu hose ni amafaranga yangaya naya, n'ibintu byinshi cyane, ni amadolari menshi kabisa. Abazi gusoma amakuru bahise bahuza ibintu. Bya bikapu byapakirwaga muri hoteli nibyo byafatiwe ku kibuga cy'indege byiteguye kuguruka. Kandi amakuru ava mu iperereza ry'ibanze ry'abari hafi y'idosiye yemeza ko Antony Tshisekedi ariwe muterankunga mukuru. Akaba ariwe wari inyuma y'abantu bari bashinzwe gusohora ubutunzi mu gihugu ngo bubikwe mu mahanga.
Nshuti bakuzi ba Pilot News TV, reka mbibutse ko Antony atari umuturage usanzwe. Kuba izina rye rivugwa mu gikorwa nk'iki cyo gusahura igihugu no kunyereza amafaranga byerekana uburyo ruswa n'ikimenyane byashinze imizi mu nda y'ingoma. Ariko se ibitanga ishusho ki ku mikorere y'iri tsinda? Ubwo ndavuga clan Tshisekedi, umuryango wa Chilombo. Abasesenguzi bakomeye mu by'imari berekana ko iyi miliyoni 1.9 cyangwa 3.5 zafashwe ari operation imwe nini ariko mu zindi nyinshi cyane zikorwa, bivuze ko ari nk'ikiyiko kimwe gikuwe mu nyanja y'amafaranga asohorwa muri Kongo buri munsi. Bavuga ko uyu muryango ukoresha uburyo bubiri bukomeye kandi buteye ubwoba. Ubwa mbere ni ukwihisha inyuma y'ubudiplomate, no kuvuga valise diplomatique, aho babika amafaranga mu mavalize agendana cyangwa atwarwa n'abanyacyubahiro abadiplomate. Aya mavalize ntashobora gusakwa cyangwa ngo afungurwe ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose ku isi kubera amategeko arengera abadiplomate. Bayuzemo rero amadolari bakayanyuza mu myanya y'icyubahiro akagenda amahoro nta kibazo kibayeho. Uburyo bwa kabiri bakoresha indege zabo bwite, cyo bita private jets. Bapanga indege zidasanzwe zigahaguruka Kinshasa zerekeza Dubai, mu Barabu, i Panama cyangwa mu bihugu by'i Burayi. Aho hose niho hajya aya mafaranga, niho bajya guhisha aya mamiliyoni y'amadolari ava mu mitsi y'abanyekongo agashyirwa mu mabanki y'ibanga cyangwa akagurwamo amazu ahenze imahanga muri Kongo, abana bicira isazi ku maso. Ngira ngo murabizi neza ko Tshisekedi we yagiye kuruhuka, yigira Marbera, yakerekana amavideo ari koga mu mapuru cyangwa mu mapisine y'inyubako zihenze. Marbera abaherwe bose ubundi ku isi bafite amafaranga, bafite agatubutse niho baba bafite amazu meza, aho ni muri Espagne. Tshisekedi rero nawe akaba ahafite inzu, yaba mu Bubiligi, yaba mu Bufaransa ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi. Rero ayo mafaranga nukagenda nukanyerezwa, kandi uyu Antony Tshisekedi ni umwe mu baherwe bari muri Kinshasa, ni umwe mu baherwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero bikaba byatumye leta idashobora guhisha ubu busahuzi. Minisitiri w'ubutabera Guillaume Ngefa Atondoko Andali yabonye ko ishyano ryaguye kandi asabwa gukora ikintu gikomeye mbere yuko abaturage bivumbura. Benshi twe tuzi ko ari 1,900,000 z'amadolari nk'uko twabibagejeho ku munsi w'ejo, ariko minisitiri we yashyize hanze ubutumwa buteye ubwoba kurushaho. Yagize ati, dukurikije ifatirwa ryabaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri ry'akayabo k'amafaranga, byabanje kuvugwa ko ari amadolari 1,900,000, ariko bishobora kugera ku madolari 3,534,000 nk'uko amakuru ataremezwa neza abivuga. Nahaye amabwiriza umushinjacyaha mukuru ku rukiko rw'ikirenga ko yakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ifatirwa ry'ayo mafaranga yose uko yakabaye, nta n'idolari na rimwe rivuyeho. Mureke twongere twumve neza. Minisitiri aravuga miliyoni zisaga 3.5 z'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga ko ayo mafaranga yikubye hafi kabiri ayo twari tuzi bwa mbere. Ngefa Guillaume yatanze amategeko atajenjetse. Cyambere yasabye ko amafaranga yose afatirwa agashyirwaho kashi ya leta imbere y'abapolisi b'ubugenzacyaha aba OPG. Yasabye ko hakorwa inyandiko mvugo mu maguru mashya igaragaza neza imiterere y'uko ayo mafaranga yafashwe. Yasabye ko hagaragazwa umwirondoro wuzuye w'umuntu nyiri ayo mafaranga ndetse n'abakozi bose bari babifitemo uruhare. Aha niho hantu rero hakomeye cyane. Ese ubu butabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzubahiriza iri tegeko bugaragaze izina rya Antony Tshisekedi mu nyandiko mvugo nk'uko minisitiri abisaba, cyangwa ubutabera buzatinya umuhungu wa perezida dosiye burizwemo?
ngira ngo murabyibuka nanone ibyabereye muri club Kinshasa ubwo uyu muhungu yicaga abantu n'abajepe cyangwa abagari de Republique bamurinda, ariko bikaza kurangira birangiriye aho nta kindi cyakurikiye, kandi bari bavuze ko bagiye gutangira iperereza. Minisitiri Ngefa rero akaba yabivuze neza, avuga ko aya mafaranga agomba kujyanwa muri banki nkuru ya Kongo, ubwo ni nka beneri yaho bayita BCC, ndetse iperereza rigashyikirizwa ikigo gishinzwe gukurikirana ibyaha by'imari, ibyaha birimo byamaze kugaragara no gukoresha nabo umutungo, ruswa ndetse n'icyaha ndengakamere cyo kunyereza amafaranga. Reka dufate umwanya muto dutekereze kuri ariya mafaranga miliyoni 3 z'amadolari. Aya mafaranga Antony Tshisekedi n'ibyitso bye bashoboraga kugurisha cyangwa kugurutsa, gutwara imahanga, yari gukora iki muri Kongo, mu gihugu aho abasirikare bari ku rugamba mu burasirazuba, ubwo ndavuga Goma, Beni, Turi ndetse n'ahandi hose, barara batariye, badafite ibikoresho bihagije ngo barwanye inyeshyamba. Ayo mafaranga yari kugura intwaro n'imiti y'abasirikare babarirwa mu bihumbi. Aya mafaranga yari kubaka amavuriro yagezweho mu byaro bya Kasai cyangwa Kinshasa, ababyeyi bapfa babyara kubera kubura ubufasha bw'ibanze. Yari kubaka amashuri meza, akishyura abarimu bamara amezi n'amezi batabona umushahara wabo. Ariko aho gukora ibyo, aya mafaranga yaragiye mu mavarize, agiye kubikwa mu mabanki mu Busuwisi cyangwa i Dubai ngo akoreshwe mu kugura imodoka zihenze n'amazu y'igitangaza ku muryango umwe. Ibi nagahomamunwa, kandi bibutse ko nababwiye ko akari nk'agatonyanga mu nyanja k'amafaranga n'ubundi asanzwe yambuka. Yaba abantu bagiye batera comments ku nkuru yabanje navuze, babivuze bati nta bundi buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibayeho, aba bantu bahora batwara amafaranga, aba bantu igihugu baragisahuye barakimaze. Ibi nibyo bisanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guys, iyi nkuru rero ikaba ije gushyira hanze ibyo umuryango wa Faci Beto ndetse n'iby'ibirego byo mu Bubiligi byo kuba by'ibirombe bya Katanga. Ibyo byose ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa, ndetse bikaba bifite ibimenyetso na cyane ko uyu muryango ubu ngubu turavuga umugore wa Felix Antony Tshisekedi Chilombo ndetse na famiye yabo yose, abo bose tayari bari mu birego by'Buruseli mu Bubiligi, aho bari kuregwa ibijyanye n'ubundi n'ibisa nk'ibi ngibi. Muri make rero ririya joro ryo kwa 22/2026 rikaba rizasigara mu mateka. Miliyoni 3 z'amadolari zafashwe gusa kubera ko abakozi b'abajura batumvikanye ku kugabana ruswa. Iyo haboneka abakopu basanzwe cyangwa abantu bo mu ibanga ryabo basanzwe, uyu munsi nkuru ntituba tuyizi nk'ibisanzwe nk'uko n'ubundi bari basanzwe babikora. Ese murabona uru rubanza ruzagira kure? Ese imbaraga za Minisitiri Ngefa Guillaume zizashobora guhangana n'imbaraga z'umuhungu wa Perezida Antony Tshisekedi, cyangwa ejo tuzumva ko ayo mafaranga yaburiwe irengero ndetse n'abakozi babivuze bakaba babuze? Aya ni amateka ari kwandikwa, kandi twebwe tuzakomeza kubakurikiranira iyi dosiye umunsi ku munsi. Mwe abakurikiranira hafi iri sesengura amakuru tubagezaho, ni kimuvuga kuri ubusahuzi bw'umutungo wa rubanda ubukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu Faci Beto. Mbese ubutabera bwa Kongo buzashobora kwigenga kuri dosiye? Tugitekerezaho hasi muri comment section down below, hagenewe gutanga ibitekerezo, kuko ibitekerezo byanyu nibyo bitwubaka, nibyo bidufasha kumenya ngo ejo turabagezaho iki, ese ni ibiki twakosora, ibyo tuba dushaka ngo mutubwire.
kugira ngo mube mwabona inkuru ziryoshye, kugira ngo mube mwabona inkuru zikosoye, kuko umunsi ku munsi isaha n'isaha twica tubashakira inkuru. Nta kindi nkora hano, mba ndi kubashakira amakuru meza kandi agezweho, nta kandi kazi ngira no kubagezaho amakuru kugira ngo byumve neza. Kandi like rero inkuru uyisangiza abandi, kandi ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira cy'idosiye ndetse n'andi makuru akomeye tuba tugenda dushakashaka. Ukunda Pilot News TV by'umwihariko wakanda join aho ngaho, ubundi ukajya mu member ukadutera inkunga mu buryo bwawe bwose uko waba wifite, byadufasha cyane kandi turabishimira cyane aba members bacu. Dukomeje kugenda tubashimira, mukomeze mwane natwe rero turakomeza kugenda tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.